السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وفي احسن حال ان شاء الله كده. دايما معايا ودايما قناتي تكبر بيكم ان شاء الله كده، ودايما تكونوا كده ويايا وانا بعمل كل حاجه، وتشوفوا طريقتي وتشوفوا عمايلي، وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم. وطبعا احنا بقى النهارده عايزين نعمل مع بعضينا ايه؟ رز بلبن بطريقه جميله. نعمل حبه كده في الطاجن وحبه كده في الكاسات. طبعا الرز بلبن ده حاجه حلوه وحاجه جميله، تاكليها كده تحسي بانتعاش، سواء بقى في الصيف في الشتاء. انتي كده ايه بتاكليه بتحسي كده ايه بانتعاش كده وترطيب كده ايه، وبتحسي بسعاده. فان شاء الله بقى النهارده هنعمله مع بعضينا بطريقه جميله كده وبطريقه حلوه، ونشوف بقى هنعمله ازاي. دلوقتي احنا بقى ايه عاملين مع بعض اهو. دي كوبايه رز نقعها ايه في ميه سخنه، عشان ايه الرزايه ايه ما تحطيها تنفش كده معاكي كده بسرعه وما تاخدش منك وقت. ويستحسن ان انت تنقعيها طبعا في الميه، واول ما تحطيها اول غلوه تكون بتحطيها وتغليها في ميه برضو، عشان الميه بتسرع من ان هو ينفش معاكي بسرعه ويستوي بسرعه. انما اللبن لو حطيتيه في لبن بس بياخد وقت اكتر معاكي. فاحنا دلوقتي هنعمله، هنحط دلوقتي محتاجين هو كوبايه الرز وكوبايه سكر. السكر طبعا انت بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه بقى، عايزه سكر بقى كتير عايزه سكر قليل بتحطي زي ما انت عايزه. بس انا مبدئيا هحط انا الكوبايه عشان ما بحتاجوش سكره عالي يعني. فانا دلوقتي هحطه واحط عليه كده حوالي كوبايتين ميه وارفعه بقى على النار، علشان كده ايه ينفش كده ويستوي بسرعه. بعد كده هنضيف عليه لتر اللبن بقى، وناخد بقى ويدي كده مع بعضينا، ونشوف بقى بقيه الطريقه بتاعتنا عامله ازاي. بس دلوقتي هنحط بقى الرز في الحله، ونحط عليه حوالي بقى ايه كوبايتين ميه كده من الكتل، تكونوا ميه بتغلي عشان ايه ينفش كده معانا بسرعه وايه ويستوي بسرعه. دلوقتي بقى هنرفعه على النار ونشوف بقى هنعمل ايه. دلوقتي بقى انا حطيته خلاص على النار اهو، يا دوبك ايه ينفش كده وتلاقيه كده الميه خلاص شربها، هنقوم ضايفين اللبن عليه. بس دايما يعني ايدينا تبقى فيه، لان لو اتلسع هيبقى ريحته مش كويسه واكنك بقى ما عملتيش حاجه، هيضيع اللبن ويضيع الرز ويضيع ايه كل اللي انت حطيتيه والسكر وكله، لان طعمه ما بيبقاش حلو خالص وايه مش هيستحسن ان هو يتاكل. فدايما ايدك دايما تبقى فيه عشان يطلع معاكي حلو ما يتلسعش خالص منك. وطبعا احنا هنعمل بقى حبه بالمكسرات وحبه تحطهم في الكاسات عادي، ونشوف بقى هنعمل طريقتنا ازاي يطلع معاكي بقى ايه زي بتاع بره، زي اللي انت بتشتريه كده من بره اللي هو بيبقى متحمر ده. هنعمله كده ونشوف بقى ايه الجمال والحلاوه اللي احنا بنعملها ايه مع بعضينا. ماشي يا حبايبي، اسيبه بقى على النار لغايه كده ما يغلي، بس برضو بص عليه كل شويه وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايب قلبي طبعا شايفين الرز عامل ازاي، اتشرب خلاص الميه بتاعته ونفش كده وبقى جميل. دلوقتي بقى هنحط عليه اللبن وبقيه ايه مكوناتنا اللي احنا هنحطها. نحط دلوقتي اللبن طبعا يبقى دافي او سخن يعني ايه. نحط اللبن كده، نحط معلقه قشطه بقى برضه تديله ايه حاجه جميله كده. نحط معلقه بقى كريم شانتيه ومعلقه لبن بودره. طبعا الحاجات دي كلها طبعا بتدي طبعا ايه طعم جميل للبن. احنا بنحط الحاجات دي عشان هتدي طعم، وطبعا في نفس الوقت قيمه غذائيه. يعني انت اللي بتاكلي الحاجه مش بتعمليها لاي حد، يعني انت بتعمليها كمان لنفسك ولولادك، فبتعملي بقى ايه الموجود عندك والحاجات الحلوه اللي عندك بتحطيها. طبعا هنحط ايه ظرف فانيليا ونسيبه بقى ايه ياخد كمان غلوه كده، ايه نكمل بقى السكر بتاعنا. نحط الفانيليا اهي، والسكر بقى ايه نخليه ايه جنبينا كده، ونسيبه بقى مع نفسه كده ايه لغايه ما ايه ياخد غلوه مع بعضيه تاني، عشان ايه يختلط كده ويبقى ايه جميل مع نفسه.
طول طبعا ايدنا فيه عشان ايه ما يتحرقش مننا. دلوقتي بقى هسيبه ياخد غلوه وبعدين ارجع احط له السكر. دلوقتي بقى يا حبايبي شايفين غلي ازاي وبقى جميل ازاي؟ شايفين بقى مفشر ازاي وبقى حلو ازاي؟ حاجه كده تحفه، حاجه كده ما شاء الله جميله. هننزل دلوقتي بقى بالسكر بتاعنا. طبعا هحط كوبايه بس. اللي عايز طبعا يحط اكتر من كده بيحط، عايز تحط اقل من كده بتحط، بس انا يعني بحاول احط المظبوط عشان انا بحبش السكر ايه يبقى كتير في الحلويات. يعني بحب سكرها مظبوط او قليل كمان شويه. دلوقتي بقى هجيب حبه ميه صغيرين نص كوبايه كده واقلب فيهم بقى ايه، يعني ايه، معلقه صغيره نشا، بس عشان بس تربطه كده وتخليه بقى ايه حلو معانا كده وماسك نفسه، ما يبقاش ايه طري خالص. هنسيبه بس ياخد غلوه بقى كده مع نفسه مع السكر ونطفي عليه بقى. شايفين طالع جميل ازاي وتحفه. وطبعا المكونات اللي احنا حطيناها، حطيتي بقى كريم شانتيه، حطيتي قشطه، حطيتي الحاجات الزياده دي انت براحتك، يعني موجوده عندك حطي، مش موجوده عندك ما تحطيش. لبن بودره الكلام ده كله ده كده راجع لك انت، عندك حطي، ما عندكيش ما تحطيش براحتك يعني. يعني مش اساسي في الرز بلبن، الرز بلبن الاساسي بتاعه اللبن والرز والسكر، ده الاساسي بتاع الرز بلبن. فاحنا هنديه كمان غلوه كده وبعد كده نطفي عليه بقى ايه ونحطه في الاطباق بتاعتنا ونشوف بقى هنعمل ايه الطاجن بتاعنا ازاي. دلوقتي حبايبي شايفين الرز بلبن بقى جميل معانا ازاي؟ خلاص كده بقى كده استوى مننا وبقى حلو في مية مية. دلوقتي بقى نحطه بقى في الكاسات بتاعتنا ونشوف بقى هنعمل ايه. نطفي عليه بقى ويلا. دلوقتي بقى حبايبي هنصبهم بقى في الكاسات بتاعتنا. حاجه كده جميله، حاجه كده تحفه، تطلع معاكي حاجه كده في منتهى الجمال. مفيش احلى بقى ولا اطعم من كده. دلوقتي بقى حبايبي احنا مالينا الكاسات بتاعتنا اهي، والحبه بقى اللي هما في الحله الباقيين دول هنعملهم بقى ايه طواجن بقى، نحط عليهم بقى ايه شويه زبيب. احسن بقى ما تحطيه جواه كمان، ده جميل. تحطي جواه الزبيب وشويه جوز هند كده وتقلبيهم فيه، حاجه كده جميله. هنحطهم بقى في قلب الطواجن بتاعتنا دول بقى، بيطلعوا في منتهى الجمال بقى ايه ما يخشوا الفرن، بتطلع بقى حاجه عظمه على عظمه. دلوقتي بقى حبايبي انا حطيت بقى الكاسات ما عليهاش لا زبيب ولا جوز هند، عشان انا عندي ولادي ما بيحبوش عليها زبيب ولا جوز هند، لكن انا بحب الجوز هند والزبيب، فحطيت بقى في الطواجن دي. ودي طبعا ايه هدخلها الفرن احمرها عشان تطلع وشها كده محمر وجميل زي ما بقى زي ما انتم شايفين يا حبايبي. شايفين الطواجن طالعه جميله ازاي وتحفه ومتحمره واخر حلاوه يعني. ان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس بقى عشان يوصل لكم كل جديد، وتبقوا احلى متابعين واحلى مشتركين. واشوفكم على خير في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.